ara ta magkuhag kusog sa atong failure. Pareho ra na sila makadaot sa imong kinabuhi. Lisod pang panahon ron nga ikaw nagsigil kag higda. Salig lang tanya guys. Hey guys! Welcome sa atong channel nga Suyaon Ka TV. So karon guys, mag-review na sa tag Bisaya rap guys. So atong reviewon ang kanta ni Range featuring Bob nga Kinabuhi. So di na to dugayon guys, ato nang sugdan. Kalibutan, na klase-klase na kinabuhi, na malipayon sa pagpuyo, na gusto nang mabuhi, sa ilang kinabuhi, sa langit gusto nang mapagulit. Ako padayon ra sa pag-abante, bahala pag mga buhi, na plano ang Ginoo para nimo, paabot lang daghan pa ng proseso, hulungan na naambisyo, kay parawa na'y mapawisyo, ihilak ra na tanan, na ay pagtrapo anak, labahara, pili lang nasa tisyo. Grabe sa intro ni Idol Range guys, kabantay no. Undang mo ng bisyo. Naam kay may problema gani guys, dili gina ninyo ipaagis bisyo guys kay ang tanang tao ron ay problema. So wa siguro tao ron may problema, madato man ka, mapobre man ka, may tsuraan man ka, mabatignaong man ka, kumpleto man ka sa panglawas o kuwang, tanan yung tao na ang problema guys. Salig lang tanya guys, di ba? Gibayan ta guys. Bisan ako diradagang nanaot, bisan lisod ako kinaning kamot, hindi ka mo palaganong inon man dayon kanila bayot. Ngano kahangin na sila, tao raman taparihan nila, nagkapaw masakitan kay di mataman hindi ba nagtarong. Dito guys, ang ano ka sa atuang diring sitwasyon guys ba. So nagani tao nga initan jud ka ug di ka musukol. Di imo lang gid siyang baliwalaon, pasingitan kag maayo, di ba? So ang imo na nung pasensya ba murag option gid imong pasensya sa mga tao gani nga murag mga suyaon ba. Bantay ka ng mga tao ngayon ana ka nang instead nga gibaliwala nimo sila, sungugon ginung ka sa ilahang sitwasyon ba nga sungugon kaniya nga mupalag kaniya ug di ka mupalag niya, mao na ibuli kanyang maayo, di ba? Ngano sa kang naitaw ingon ana sa Sa kaugalingon nga nung di man ninyo panubalingon, ako kay dagang barkada, tabaw na mo sa barkada ako mahiligon. Pasensya kung bugoy panagsa, terminal lang madisgrasya, pero na ang importansya tanan unta inyo pa ko tagaan dihag tsansa. Samtang buhi pa na ay pag-asa, kayang Ginoo di na paasa, di man ninyo nga di na muhatag o problema basta di na to makaya. Abanti lang para muasinso ka sa kada, tikang sa sala, kung sa jeep day ka hunungan padayon ragyapon di sa pagpa. ito guys, tinuod mo gina siya guys. Ang labi na mga batanon karon guys, hilig na jud kaya ng barkada guys. Pero na totally ang barkada guys makadaot na siya. Dili na siya totally makadaot ng barkada. Ang atoa lang gyud atong i-minimize ang barkada guys. Dili na to himuon na to siya kanang bali i-part yun nimo sa imong kinabuhi kanang barkada kay kanang barkada good enjoyment ra man na siya good. Kanang dili gina siya ingon nga kung nabi tay problema sa kadaghan sa imong barkada, may lagnay usa, na iduha, maihap ra kamot ang mutabang nimo ug nakay problema. Wa ka Sa ba? panahon gani nga naa ka, halos tanang barkada nimo naasad. So mo na siya giingon nga ayog ihatag ang tanang oras, tanang salig, tanang higayon diha ra sa imong mga barkada. Tagaig ug higayon ang imong kaugalingon nga mahimutang ang imong kaugalingon. Di ba? Pagtira gihapon ta bisag lisod, matumba man gani kahalabaro, kay kaya ra tanan basta kita maning kamot, agwanta lang mo abot ra ang panahon. Pagtira gihapon ta bisag lisod, matumba man gani kahalabaro, kay kaya ra tanan basta kita maning kamot, agwanta lang mo abot ra ang panahon. Kini mangud siya guys, kini ilang chorus nga abanti ra gihapon ta bisag lisod, kung matumba man gani ta halabarog, kay kaya ra tanan basta kita maning kamot, agwanta lang mo abot ra ang panahon. So tinuod man gid guys, di ba? Sa Biblia bitaw unsa may nakasuwat dito nga lihok taw kay tabangan tika. Lihok taw kay tabangan tika. So mo na giingon diri. Ang imong failure guys, dili na siya ang failure sa tao, ang failure nato guys. Dili na siya ikakuan sa tong kaugalingon, ikaubos sa tong kaugalingon. Ang failure ato nang himuon siya kanang
ara ta magkuhag kusog sa atong failure, di ba? Sa atong pagpakasa guys, dili tanang pagpakasa nato guys maulipon ta na. So ug nakasaam gay ka paningkamutan nimo nga una sayop mga ni ka paningkamutan nimo unsaon nimo pagsakto sa imong sayop, mao na siya ang gitawag nga dapat aware ka sa sunod nga din-a ka masayop. O mao nang istorya ha. Bisan pag lisod kayong panahon karon guys, importante guys nga nagliho ka. Nagliho ka ba aron di ka maglisod. Di pa kay lisod pang panahon ron nga ikaw nagsigil lang kag higda, nagsigil lang kag lingkod, mura kag sihuan tamad na magpaabot ra kanus ang bunga matagak, di ba? Digo, Revilla May, maong nako, wak mo na wili. Nagtarong man sa ko dire pero usahay di malikayan nga mahiwi. Inga na dun na ang kinabuhi, usahay masayot ka dire sa pagpili. Mura ra na og rap battle, na ay madaog na asay dili. Mao sad bitaw na guys, tinuod sad bitaw na ang kinabuhi mo gud sa tao guys na isakto na isayop. O depende na nimo ug asa ka maguna. So dili man gud sa tanang higayon nga atong pilion ang sakto permi. Sa sitwasyon man gud guys, dili tanang gipili nato mo na sakto. Unya na ta makahibaw nga gipili day nato, dili day to mao, dili day to sakto ug moagi na tag failure, di ba? Ug moagi na tag kanang dili ta molampo sa atong gipili nga dalan ba, pero wala na mag-ingon nga diha na lang gikakutob. So kinahanglan i-challenge nimo imong kaugalingon. O di ba? Ug nasayop man gani ka imong isakto imong kaugalingon, di ba? Dili kay ug nasayop ka, mawad-an na lang nung paglaom hantod, mawad-an na kagana sa imong kanabuhi. Mao na nang time mga daghan, usa na ka sa mga tawo na nagpatid-patid ug lata dias gawas, di ba? Dapat ikaw kung sunada, bisan way nada. Dapat ang pagdiragyapon, di na magdrama. Ligon mo raba og nara, maong tarana. Di na ko kayang masulti ni nila. Maong nasuwat na lang ni nga kantaha. Unta madunggan ni nila, mama o papa. Kay di na makaya, wako'y kwenta sa inyong pagtanaw. Sa ko sa tao nga na ay panlantaw sa kinabuhi. Perming naguna-hunaan matagabi maadlaw sa kasuya ninyo hala pagtagbaw. Kutob raman sad moderas pagtanaw. Hindi man gani kasakay sa biyahis kinabuhi. Pwede raman sad maglakaw. O dili ta angay magdali sa tong kuan guys sa atong kinabuhi, dili angay nato idali ang atong kinabuhi. Unsay pasabot ana? Dili pwede guys nga og matumbam gani ka sa pananglitan ba, ma-failure mo gani ka sa imong gibuhat karon sa imong mga plano, dili na ikahugno nimo sa imong kaugalingon. Dapat i-challenge nimo imong kaugalingon nga mobarog gyud ka. Imong i-challenge mo kaugalingon nga dapat maningkamot ka. Maningkamot ka nga makabawi ka sa imong sayop, di ba? Kay ang tanang tao guys, masayop gyud, walay tao nga perpekto. Pero ara naman na daugon guys. Og ang imong sayop imo pag nang balikon guys, aw kana na jud kay diferensya sa utok. Pero og imong sayop imo nang tarungon gani, aw kana makabarog gyud ka sa imong kaugalingon nga mahimong sakto ang imong sayop. Dili kay ang sayop karon imo pag yung punag sayop ugma hantod wala kay gana sa imong kaugalingon hantod bisag unsa nila imong naon nimo hantod nga makanahuna nagagdaotan sa imong kaugalingon. Pagtira gihapon ta bisag lisod, matumba man gani ka halabaro. Kay kaya ra tanan basta kita maning kamot. Agwanta lang mo abot ra ang panahon. Pagtira gihapon ta bisag lisod, matumba man gani ka halabaro. Kay kaya ra tanan basta kita maning kamot. Agwanta lang mo abot ra ang panahon. Sa pag-eskwela sila way salig na ko kay permi daw ko na masangit sa inanahan. Inom raman sa damuwang trip di inadi kung sa mantong mo na klase. Igo magsya taon-taon mo pase ra ko dire bahala pag Kini siya guys, kini nga lyrics guys, against gyud ani guys kini sa lyrics ni nga kana bisag mag-inom pero dili inadik. Supposedly man good ang inom dili sayop, pero dili na nato siya ikumpara sa pagka-adik-adik. Unsay pasabot ana? Dili man sad sa ingon nga nag-inom ka, nag-adik-adik ka, ug mahimo dili na nimo sudlan ng mga bisyuha, ug mahimo labi na nag-eskwela ka o bata pa ka. So ayo i-practice imong kaugalingon nga mas okay nang inom, mas okay nang tagay, mas okay nang mahubog ka kaysa mag-adik-adik ka. Pareho ra na sila bisyo. Pareho ra na sila makadaot sa imong kinabuhi. So nag-estudyante ba ni ka, bata pa gani ka, paningkamutan nimo nga dili gid ka masulod anang mga bisyuha, di ba? Kay para
ang imuhang kinabuhi ba naay padulngan. Mao na siya. Go basta kay masulod yan gyud sa klase unta masabtan ko ninyo hinaot di man ko naning pero naning kamot ika-graduate dili ako kundi ikaw maang ako ang ipaso salbahis lugoy maunay unang pagtanaw sa mga tao pero di sa gamaw ko nga pagkatao sa kinabuhi ni daghang nga plano mura lang kung walay klaro kay sige tukod sa paso akong gisaan sa akong kaugalingon nga di ko mamatay uway grado usahay kita apurado maunay taw nga abusado dapat nga Okay ni siya guys. Ang usahay kita apurado, maong na ay tao dihang abusado. Tinuod yun na guys. Example na guys. Mulukat ang mga driver's license o kana magparehistro ta sa atong sakyanan o sa atong kaugalingon ganahan ta madali mo nang mubayad gitag mga fixer, di ba? Mubayad gitag mga tao nga mo trabaho instead nga mo follow ta sa rules unta sa engagement ana niya ba? Nga unsaon na to ang ilahang step by step. So kay kita gadali man ta mo nang mo bayad og fixer. O mo na giingon guys. Ug ari putas mga politiko guys. Magyaw-yaw ta og atong mga politiko ron way ayo. Unya pagka election din nanawat ditag mga bayad. So useless kayo, di ba? So insulto kay sa atuang side. So dapat og ganahan maganita nga malimpyo, ganahan magitag matuman ang atong mga balaod diri. Dapat diri sa tong kaugalingon kauna. Ug unsay procedure mo follow ta, di ta angay magdali. Kay ug magdali man gud ta guys, ara na nang tay manggawas na ng mga binuang anang mga departamento ha. Mao na siya. magpabiling tangaligon bisan di kaayo ta maskulado Pagtira gihapon ta bisag lisod matumba man ka di kahalabaro kay kaya ra tanan basta kita maning kamot agwanta lang mo abot ra ang panahon Pagtira gihapon ta bisag lisod matumba man ka di kahalabaro kay kaya ra tanan basta kita maning kamot agwanta lang mo abot ra ang panahon Pagtira gihapon ta bisag lisod kung matumba man gani kahalabaro kay kaya ra tanan basta kita maning kamot agwanta lang mo abot ra ang panahon Pagtira gihapon ta bisag lisod kung matumba man gani kahalabaro kay kaya ra tanan basta kita maning kamot agwanta lang mo abot ra ang panahon So mo atong kanta ni Range nga kinabuhi guys ha, which is nindot siya nga kanta gid guys. Makarelate gid ang tanan. Then kinabuhi Range featuring Bob. Tuwa ni guys, hatag tag reaction. So sa review sa lyrics one am gitay kuanan na kay syempre pag launch na ni million views na magina siya. So atuwa hatag tag reaction. Unsaon na to ang kanta is i-relate na to sa atong kaugalingon. So ang kinabuhi guys walay perpekto. So kana ang kinabuhi na to guys, dili na to usikan. So normal ra nang masayop. Dili na siya questionable ang masayop. Ang dili normal, ang imong sayop, sigihan pag yun nimog sayop, sigihan pag yun nimog sayop. Mo na dili normal. Not to the extent nga og masipya tag kausa, mawad-an na lang tag paglaom. Dili ang sayop mo'y maghatag na to kusog unsaon na to pagsakto sa tong kaugalingon. Dili na to ikahugno og masipya ta. Mao na siya guys. So kining kantahan ni Range nga kinabuhi approve ko ani. So hopefully na ganahan mo sa tong review reaction, then mo subscribe mo sa tong channel nga Suyaon Ka TV. So salamat guys.